Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik, wanshur alaina rahmatak, wa dhakkirna ma nasina, wa allimna ma jahilna, ya dzal jalali wal ikram. Wa ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malak biewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolog bacangi wi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nan niat didik ki nan niat sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna kesempatan malak biewe ia mailoe riala sebagai ada-ada asiparengerangan ia naritu salah seddi ayatna puang Allah subhanahu wa ta'ala ia engkai narampe rilalenna akoram marajai, tepatnya dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Upakulingi surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Nekia riolode napa naribaca nania irita penjelasan atau panritata mengenai ia rodenre ayae lebih rioloi engka set di kisah ia makdupai riale malebikna andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ia ro andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri merupakan salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Riasenge tabi'in ia naritu tahu purai siruntu sahabat nanabita. Ia ro riasenge sahabat purai siruntu nabita rigau engkan nama tepe. Nekia tau purai siruntu sahabat nanabita nade nengkana siruntu nabita majepuria sengi tabiin. Ia naro salah sedi di antaranya andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Disebutkan bahwa syaka rajulun ilal Hasan Al-Basri al-judubata. Sewa waktu engka tahu lokka mangolo ripanguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri makutanai set di amala ia weddingena amalakeun barak kuaga
weddingina paturu bosinna fongallahu ta'ala. Artinya orang ini datang menghadap kepada Imam Al-Hasan Al-Basri narampeangi mengenai kondisi saat itu, kondisi paceklik betuana maita dek nengkana turu bosie gangkana dek na jaji tanet tanenge sehingga loke mangolori andre guruta al Imam Al-Hasan Al-Basri akatana Elohim melau baraka melau pak doangan dan nia amala ia weddingena amalakeun barakala lahu gangkana makedai andre guruta al Imam Al-Hasan Al-Basri istaghfirillah istighfar korifong Allah Ta'ala. Jadi pape balina andre guru Imam Al-Hasan Al-Basri makedai istaghfirillah istighfar korifong Allah Ta'ala. Wa syaka ilaihi akharu al-faqra. Kemudian dek nasiaga etana engkasi tolai pole mangolori panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri lokai melau amala barak kuaga weddingi ipataraka dalek naripuangi betuana lokai mapangolowangi akasia singenna tujuanna elo itarima baraka elo illolongan amala ia weddingena amalake barak kuaga ipendre-endre idalek naripuangi. Faqala lahul Hasanul Basri gangkana makada si panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri istaghfirillah istighfar korifong Allah Ta'ala. Wa qala lahu akharu kemudian dek nasiaga etana engkasi tolaing pole engkasi tolai pole mangolori panguluta Al-Hasan Al-Basri nainapa makeda ud'ullaha ayyarzukani waladan tello doanga rifongallahu ta'ala barak kuaga nawerenga wija puange. Jadi makeda ya orang ketiga doakan aku agar Allah memberikan saya keturunan nawerenga wija fongallahu ta'ala. Faqala lahu tapa makada si panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri istaghfirillah istighfar korifong Allah Ta'ala. Jadi engka telu tahu loka mangolori andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri satu nak darekeyangi mengenai amit tangan nadek naturu bosie. Yang kedua loke mangolori panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri nak darekeyangi akasia singenna. Yang ketiga engka tahu loka mangolori panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri nak darekeyangi nasabak dek pagaga wijanna. Neke ternyata si rupa mi pappe balinna andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri ia naritu istaghfirillah istighfarki rifongallahu ta'ala. Ternyata dek nasiaga etana engka sahabatna andre guruta Al-Hasan Al-Basri makutana maka demagiro nasirupa mi pappe balita na telu tau pole. Kenapa jawabannya istighfar terus? Gangkana maka de panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri ma qultu syai'an min indi iya ro urang pewe tania adaku. Maka de panguluta Imam Al-Hasan Al-Basri ma qultu syai'an min indi iya ro urang pewe tania adaku betuana tania iya napole iya ro kadai ne kia fa kullu dzalika mustafadan min qaulillahi ta'ala ne kia iya ro urang pewe pole mana ngiri ayat nafongallahu ta'ala. Ia naro surah Nuh ayat 10, 11, 12. Maraga ya ro. Ia ro surah Nuh ayat 10, 11, 12. Narampeangi fongallahu ta'ala mengenai pengakuanna Nabi Nuh alaihi salam
rifuang Allah Ta'ala. Makadai Nabi Nuh alaihi salam diabadikan dalam Al-Quran. Makadai Nabi Nuh, fakultu, nama jepuna pura upaletu kemana ni romanang ummakku puang. Pura ni ubiritai yang ummakku rima kedanna istaghfiru rabbakum. Illau adam pelalo koripuamu tu menang. Betuanna tarolalo mega istighfar murifong Allah Ta'ala. Aga sabakna innahu kana ghaffara. Nasabak majepunna fong Allah Ta'ala ghaffara marajaat dampeng lauriatanna. Yang kedua, yursilis samaa alaikum midrara. Nania fong Allah Ta'ala paturunga kotu menang poleri langi bosi maraja namaega ero riasa midarara bosi maraja namaega wa yumdidakum bi amwali wa banin nan niafong Allah Ta'ala nawerekko tumenam mati waram param maega nan nia wija maega wa yaj'al lakum jannatin nan niafong Allah Ta'ala nawerekko tu mati dar maloan nan nia makesi wa yaj'al lakum anhara nan nia nawerekko mati fong Allah Subhanahu wa Ta'ala salo nama kesing uena ya rumah soloe. Makadai penjelasan na andre guruta rilalenna iya kita ritiwie maku kwange engka kita ritiwi judulna Mawakif wa Ibar. Nakarang salah sedie topan rita maraja yang ada di Mesir sekarang. Asenna Syekh Muhammad Al-Imam Daud. Beliau masih hidup dan ada di Mesir. Beliau seorang ahli bahasa Arab. Ia naro pura puadangi di Mesir. Ketika kuliah pertama narampeangangi makada ikra jayidan tafham jayidan bacai si bawa madeceng barak kuaga mupahangi si bawa madeceng. Salah sedi pasenna andre guruta yang muki engi ya kitae makada ikra jayidan tafham jayidan bacai si bawa madeceng barak kuaga mupahangi si bawa madeceng. Aga betuanna samanna elo imakada andre guruta dua tu sabakna nama lo mola de tawe mapasala dua tu sabakna nama lo mola de tawe mapasala aga yaro nareko de nama kura bacana nulle tu kapang sale bacana. Jadi makade guru ta dua mitu sahabat nama galak mapasala tawe narekode nama kura bacana nulle tu kapas sale bacana. Gangkana makade ikra jayidan bacai si bawa madeceng tafham jayidan barak kuaga mupahangi si bawa madeceng. Sewa wetu iya ro andre guruta ternyata nasabak naitaki waktu tak napa kuliah malew ki makutana asal engkai tamat mapa kuliah ro andre guruta tuliwaka limaku makutana. Ternyata aku asanna fong Allah Ta'ala nasabak naitaki malew makutana makuro sewa waktu noli kak makdepe ya ro guruta nainapa na hadiyaika dua telu kitakna salah sedi ia nahi kitakna Mawakif wa Ibar dan beliau yang langsung menulis kitab ini. Narampai andre guruta mengenai penjelasanna ia rodenre ayae surah Nuh ayat 10, 11, 12. Makadai rilalenna surah Nuh ayat 10, 11 dan 12 dan sesuai
kisana ia rodenre andre guruta al Imam Al Hasan Al Basri nabi ritayangi fong Allah Taala mengenai alek birna istighfar mengenai alek birna istighfar pertama aga ia ro alek birna istighfar maka dai nabi nu istaghfiru rabbakum beristighfarlah kepada Tuhanmu betuana elowa dampeki rifong Allah Taala nasaba innahu kana ghaffara nasaba fong Allah Taala puam marajaat dampeng lori sininna atanna aga betuana ya ro maka de andre guruta iya naro ayat na fong Allah Taala mak jelo maka da salah di baraka na istighfar mancaji sabai nak dampengi mi dosa tak fong Allah Subhanahu wa taala gangkana rilalenna iya kita ritiwi judulna Tankihul Qalil Hafiz fi syarhil babil hadis narampeangangi andre guruta salah di hak desetna nabita maka dai nabita likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana wadawa uzzunubi alistighfar sementara pak burana dosai ia naritu istighfar upakulingi likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana wadawa uzzunubi alistighfar sementara pak burana dosai ia naritu istighfar aga betuana ya ro mak bere isyarat maka da ternyata ia ro dosai nak kelebaraki nabita ie bara ilasa nah sebab maka de nabita sininna lasai engkamana pak burana nah pak burana dosai istighfar akatana ya ro berarti ia ro dosai ye barai lasa rilan roaleta gangkana rihat deselenge maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manistaghfara ba'da zunubi nigi tau istighfar rimun ripurana mebuk dosa melawat dampengi rifong Allah Ta'ala ghafarallahu lahu majapuriat dampengi wiritu dosana rifuang Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia nahe pertama merupakan alek birna istighfar mancaji sabai nak dampengi widosata fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, nasabak kebetulangi wenni Jumai narampai andre guruta rilalenna iya kita ritiwi jadi ye wenni telu kita utiwi telu kita utiwi sitongenna wad dilade makje wad dilade ma iya romeloi urampe woki iku kertasa enapa kertasa na utiwi tetapi pura ki mapangaji kupekai na puadangi jamaah maka da si salameto sedih sumangat na sedih ustaz na rekok kita tak kateni daripada kertas mi bawa silampa ternyata maka da lebih hakingi sedih na rekok kita tak kateni egangkan na sengaja telu kita utiwi ya roma ke betua maka da iya he irampewe insyaallah engkamana dasarna na rampai andre guruta al Imamun Nawawi rilalangnya kita al azkar na rampai andre guruta salah sedi hak desena nabita pau poleri sahabat na nabita sallallahu alaihi wasallam ria senge panguluta Anas radhiyallahu anhu
pangulutta Anas radhiyallahu anhu makadai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makadai Nabi ta mangqala nigi tau bacai sabihata yaumil jumu'ah riwattu subunna as-sona jumae berarti matu kusubui nigi bacai sabihata yaumil jumu'ah riwattu subunna as-sona jumae qabla salatil ghadati riolo tenapa silen renapa sempajas subuh berarti riolo de napa tas sempajas subuh engka topan ritata tafsiri maka dai akatana ya ro adanna nabita neloreng iri baca rimun ripurata mas sempajas sunna iolona subuh sebelum ikama. Jadi purata mas sempaja sunnah 2 rakaat yolona subuh ri as-sona jumae sebelum melaksanakan salat subuh dan setelah selesai salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ibacai maka de nabi nigi tau bacai aga yaro astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sekira ya palak mana moya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih betuana astaghfirullah melawat dan pengakrifan Allah taala alladzi la ilaha illa huwa de gagapuan rilenai alena al hayyul qayyum alena tuwa mananungan naniamatro isinin nari pancajinna wa atubu ilaihi naniya toba ka tongan rialena salasa marrat nabacai wekkatallu makuling maka de nabita ghafarallahu zunubahu majapuriya dan pengiwiritu sinin na dosa narifong Allah taala walau kanat mithla zabadil bahri namuni iya rodosana singega busana tasie barakana istighfar upakulingi matu kusubui selesai salat sunnah 2 rakaat sebelum ipasilena resem paja subuta nelorengi nabi tamma malakengi tungke juma minimal wekatellu makuling sebelum salat subuh astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wekatellu makuling mancaji sabai nak dan pengiwi dosata pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kedua barakatna istighfar menurut surah Nuh ayat 11 di samping ia istighfar mancaji sabai nak dan pengiwi dosata pong Allah ta'ala yang kedua yursilis samaa alaikum midrara barakatna istighfar puang Allah taala napa turunga kotumenna poleri langi bosi maraja apa artinya ternyata dengan istighfar itu bisa menjadi sebab Allah akan menurunkan hujannya dari langit eta para jaika adampe sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu 3, 4 atau 5 tahun yang lalu engka tunang kasewa waktu mai talak dek nang kana turu bosi gangkana engka edaran agar dilaksanakan salat istisqa salat minta hujan nulle kapal letu toku segeri ro edarangero salat istisqa untuk minta hujan gangkana mangoloka di guruta maka daka engkawita edaran ponge boleh ditoma parentata agar dilaksanakan salat istisqa salat minta hujan maraga rotanga na guruta gangkana mapebali andre guruta makeda sebelum ijama iya rosempajang istisqae marellau bosie
maka yang terlebih dahulu harus dilakukan tobat siwanuaki. Dek na jaji salat istisqa ena rekod dek ta tobat. Ya. Walhasil engkana nek bu guruta tuntunan salat istisqa, salat minta hujan. Tapi sebelum narampe rolau-laona sempaja marellau bosie istighfar elek biriolo na bicara guruta. Pertanyaan, magiro na istighfar. Ternyata pura kejadian riwatunna pangulutta Umar bin Khattab. Riwatunna pangulutta Umar bin Khattab maitato dek nang kana turu bosie. Gangkana dek na jaji tanat tanenge. Lokai mangolo Pak Banuai ri pangulutta Umar bin Khattab, waktu itu beliau sebagai khalifah. Lokai mangolo barak kuaga memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Betuana marelawi supaya diselenggarakan salat istisqa. Walhasil makbere ni pengumuman pangulutta Umar makada napa tentu ni watunna ibarat misalnya makada matu baja kuelei lokamanangi makdepunga kulapangange untuk marelau bosi. Singkat cerita takapomana ni Pak Banuai. Engkamana ni hadir Pak Banuai ritana lapange tujuanna ya ro Pak Banuai elo imas sempajang salat istisqa, mas sempajang marelau bosi. Nekia ternyata pangulutta Umar dek najamai salat istisqa. Nekia ia ro najamai nerai Pak Banuai memperbanyak istighfar. Jadi dek najamai ro salat istisqa. Nekia yang dilakukan oleh Sayyidina Umar memperbanyak istighfar. Akwasanna fongallahu ta'ala matengangi malewu nabace ro astaghfirullah istighfar siwanua tawe. Akwasanna fongallahu ta'ala tappana paturungi fongallahu ta'ala bosie. Walhasil engka sahaba mak depe ri pangulutta Umar makada magiro na dek muelau bosi magi na istighfar mi maka dia ras tapa sahaba magi na dek muelau bosi magi na istighfar mi membaca akatana ya ro Pak Banuai nelorengi maka da pangulutta Umar kuat tapaturungi bosita. Tapi ternyata dia nak kada pangulutta Umar tapaturungi bosita. Tapi nere masyarakat pakuli-kulingi astagfirullah tak dampengen ngak puang, tak dampengen ngak puang. Akwasanna pong Allah Ta'ala malewat na baca ro istighfar na paturu bosi. Gangkana maka de pangulutta Umar sitongenna. Ia na rodenre istighfar ta parellau bosita rifongallahu Ta'ala. Nasabak ia hejan cinna fongallahu Ta'ala yursilis samaa alaikum midarara. Fongallahu Ta'ala paturungi pole rilangiin bosi maraja lokari komana tumana. Yang kedua. Yang ketiga, barakakna istighfar mancaji wisaba nawerengi dalle maega nannia waram param maega fongallahu Ta'ala. Tege mono dasarna ayat 12 surah Nuh wa yumdidukum bi amwalin pongala Ta'ala mawerekko tumati waram param maega gangkana makkedai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam kathratul istighfari tajlibur rizqa barakakna istighfar nareko engkamu kita remega istighfarta tajlibur rizqa waddingi mancaji saba nabukka idal leta fongallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kutoni romak jelok rimak kedana dalam upaya mencari rezeki, dalam upaya mencari rezeki sapa dalle tania karesota bawa perlu ritaro maega tania usaha bawang itaro batoa. Tapi lebih daripada itu pendekatan diri kepada Allah perlu dimaksimalkan. Upakulingi untuk lolongi dalle pole rifongallahu Ta'ala di samping kita berusaha dan berdoa yang tak kalah penting
pendekatan diri kepada Allah, salah satu di antaranya melalui istighfar. Aga sabakna nasaba engkah desena Nabi sallallahu alaihi wasallam rampe. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuhramu lahu rizqu bizambi yusibu. Nama je punna se dia rupa tahu talawai dalekna gara-gara engka dosa purana jama. Maka dia Nabi ta innal abda la yuhramu lahu rizqu bizambi yusibu. Nama je punna se dia rupa tahu talawai dalekna gara-gara engka ngena dosa purana jama. Maka itu memberi isyarat barak kuaga na timpa idalek tak puange. Bukan hanya memperbanyak doa, bukan hanya memaksimalkan usaha, tapi lebih daripada itu perlu igatiri tobat tak, itaro mega istighfar tak. Jangan sampai engka dosa lawai apolengan nadale. Taparajeka adampe. Engka se dicurita, tapi bisa jadi curita tongem miahe. Tapi mudah-mudahan wadin riala hikmana. Konon engka tahu loka macukuru risek dia tukang cukur matengangi icukuru tapa makedai yaro tukang cukur de umatepe makeda engka puang makedai yaro tukang cukur de umatepe makeda engka puang makede tori cukuru magina de matepe makede tukang cukur benenge engka puang de nagaga tau menderita nasaba jancinna puange memberikan kebahagiaan, ternyata mega tahu menderita, mega toman rasa-rasa. Padahal benenge engka puang semua sudah bahagia. Gangkana iya edendre tau ricukuru elo imappe bali. Neki ana pikiriki makedana mumeteka de tona gaga gunana. Gangkana napile mammekoe. Ekutone romak jelok makeda terkadang memang lebih itu mammekoe nama bicarai. Walhasil selesai icukuru materuk masuk poleri onrong acukuru kenge. Nekia napai masuk tapana tuju mata muniha tapa engka tau naita teton riwirin nata tanai malampe gemena. Tapa engka tau gondrong teton riwirin nata tanai na tuju mata. Walhasil naoli iya roto gondronge tama ri onrong acukuru kenge. Sisenna tama na puadangi ya rotukan cukur makedai de umatepe makeda engka tukan cukur rilino masih elet tukan cukur makeda magi de matepe na ya cukur ko makeda lapo tau benenge engka tukan cukur rilino de nagaga tau gondrong isaliun makeda benenge engka tukan cukur rilino de nagaga to gondrong isaliun tapa makeda yoro tukan cukur magi na gondrong yaro nasaba de nengkana ngolor ya leku melau icukur gemena tapa makeda nero lapotau iya na robutin na makeda engka puang magi na engka mupa tau man rasa-rasa masih ada orang menderita karena dia jarang menghadap Allah untuk mencari kebahagiaan. Ya nah hedendre. Maka di samping doa, di samping usaha yang tak kalah penting, perlu kasratul istighfar. Itare mega istighfar ta nasabak de gagal lawai apolengan nadaleta sangadina dosa. Maka de nabita innal abda la yuhramu lahu rizqu bi zambi yusibu. Talawai dalek nase dia rupa tahu gara-gara engkau ngena dosa purana jam. Kemudian selanjutnya
Yang keempat, barakatna istighfar menurut surah Nuh ayat 12 ia naritu barakatna istighfar weddingi mancaji saba nawerengi wija puang Allah taala. Weddingi mancaji saba nawerengi wija puang Allah taala. Maka de puang Allah taala wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Alena tu puang Allah taala mawerekko waram-param maiga nannia wija. Sehingga itu memberi isyarat salah sedi amala yang perlu dilakukan oleh orang yang berkeluarga. Nah dek pagaga wijari werengi ripuange. Salah satu caranya adalah perlu memperbanyak istighfar ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Nekia ia ropak doa ngeta, ia ro istighfar ta, ia bara i proposal. Yang ro proposal tak mangolo ripuange mengenai pencairanna hakna fong Allah taala. Nasabah engkame tahu epak rupanna tolinoi. Maka de fong Allah taala di dalamna akorange tahu tuoi rilebokna tanai patan rupa. Engka tahu iwere wija orwane betuana asal mamana si orwane mamana si orwane. Tapi engka to tahu makun rai asal mimanai makun raisi mimana si makun raisi tuli makun rai munah anak. Yang ketiga engka tahu mamana orwane makun rai betuana engka anakna makun rai engka to anakna orwane. Yang keempat engka tahu tengorwane temakun rai. Kia salah satu upaya barakuaga nawerengi wija fong Allah taala adalah di antaranya memperbanyak istighfar. Dan yang kelima barakatna istighfar napasalewangan ngiwanuai fong Allah taala. Tege mon rebutinna napasalewangan ngiwanuai fong Allah taala ia naro lanjutanna ayat 12. Wa yaj'al lakum jannatin nawereko tumenna fong Allah taala dar betuana kebun yang banyak buahnya maka siwaselekna. Wa yaj'al lakum anhara nawerengi fong Allah taala salok-salok macinnong uwena ya rumah soloe. Pertanyaan aga betuana ya ketika kebun-kebun ini sudah berbuah dengan baik, sungai mengalir airnya dengan jernih, itu berarti maka singi lingkungannya. Sehingga itu memberi isyarat salah di barakatna istighfar weddingi mancaji saba napasalewangan ngiwan wata fong Allah subhanahu wa ta'ala. Samanna iya na perlu ditaruh mega istighfar rilalum masiji perlu ki istighfar. Risaliwum masiji perlu toki istighfar. Nasabak taparajaika dampem sempaki seding atak kini-kinikeun nenia naompori aka taureng wetunna 17 Agustus labe gara-gara kampota sempai viral gara-gara engkangenna senam riolona masiji di Indonesia mita ya jama-jamang sehingga taparajaika dampeng samanna perlu ki istighfar siwanwa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir narampai Andre Guruta rima kedana mengenai ia rodenre ayatna fong Allah taala surah Nuh ayat 10, 11, 12. Maka de Andre Guruta innal istighala bi ta'atillahi nama jepunna engka ngeta tulima turu rifong Allah taala menyibukkan diri untuk taat kepada Allah sababun weddingi mancaji saba sababun weddingi mancaji saba
yujibu ziyadatal baraka wan nama wan fitahi abwabul khairat. Maka dia Andre Guru tak engkau ngetak menyibukkan diri pada ketaatan kepada Allah, weddingi mancaji sabak napata tambai barakat nafong Allah Ta'ala nanyana timpai babanna decenge lokari kemana. Sehingga dengan demikian kuni hemat jello perlu tak selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memaksimalkan ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah, taparajai ka dampeng elok kak tutui iahe pengajiata. Nasaba salah di pasenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya bahwa nelorengit Nabi tatar mega istighfar ta. Ia turia senge istighfar mega rupa-rupana. Astagfirullah istighfar muto. Astagfirullah wa atubu ilai istighfar muto. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai istighfar muto. Mega lapalenna yaro istighfar. Tapi mompoi pakutana tegai naro istighfar kami nama lebih. Ternyata narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi ta sayyidul istighfar, pangulunna istighfar. Berarti kurma jello maka da iya naik istighfar kami nama lebih. Sayyidul istighfar, pangulunna istighfar. Maka dari Nabi ta iza qala dzalika nareko engka tahu bacai iya ro pangulunna istighfar. Hina yumsi ri arawenge riwatu arawenge non roi bacai famata min lailatihi na ternyata matai riwenni dakhalal jannah ijami ngitamak suruga au kana min ahlil jannah ya rega ijami ngitoli suruga. Ibaca ri arawenge rasaidul istighfar namate ki riwenni jaminan masuk surga. Wa idza qala dzalika hina yusbih yan namuana reko ele ina baca. Dia baca di waktu pagi famata min yaumihi na ternyata mate rilalenna ya ro'asoe majpu dakhalal jannah ijami ngitama suruga au kana min ahlil jannah ya rega ijami ngitoli suruga. Berarti ia nahi sayyidul istighfar. Sebelum irampe ya sayyidul istighfar mompok pakutana magiro nabita na ele arawe minarampe ele arawe. Maka de Andre Guruta sengaja ele narampe nabita nasaba yang ngolewi esoe. Sengaja arawe narampe nabita nasaba yang ngolewi nie. Nasaba ia tu jadwalna amatenge dua mi. Jadwalna amatenge dua mi. De nengkana lepok pole riduai. Tega yaro aku tania eso weni. Jadi rekoka makutana makada wisen ni ga jadwalna amatengamu wadingi bali makada wisen ni de na lepok pole riduai. Jadwalna amatenge kutania eso weni. Gangkana makada nabita perlu baca ya kuele inania araweng. Pertanyaan agana ya Rasulul istighfar malampe-lampe mi. Tapi nareko ya apalah ni insyaallah cinampo mi baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Betuana Allahumma anta rabbi puang idik natu puaku la ilaha illa anta de gaga puang rilenai ikomi khalaqtani idik natu pancaji ka puang wa ana abduka iya na atamu
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu nanya engka ka rilalana asi jancingan ngerialemu mastata'tu sesuai apa lengaku untuk padupai a'udzu bika min syarri ma sana'tu melau alindrunga ka ridi puang boleh risininna atunanganna anu ujamai abu ulaka bi ni'matika alayya uang ngakui wisininna papenya memulau rialeku wa abu ubi zambi nanya uang ngakui wisininna dosaku faghfirli tak dan pengelalo kak puang fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasabade gaga mak dan pengingi dosai sangadinna ikomi iya nae sayyidul istighfar ni kita parajeka dan penasabade nasempa woki dendreahe tapi malam mak mairuntu di seseta idi de panariapa la yaro narekok macamuki mak buka internet malam mak mayaro tacata ni ku internet sayyidul istighfar insyaallah materu mompok matu yaro sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekira makuniro pengajian tari lalenna kesempatan malebi ewe mamuare napak barakah ki fongallahu subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una Rabbana zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala lahu gangkanna makedai andre gurutta al Imam Al Hasan Al Basri istaghfirillah istighfar korifong Allah taala. Jadi pape balina andre gurutta Imam Al Hasan Al Basri makedai istaghfirillah istighfar korifong Allah taala. Wa syaka ilaihi akharu al faqra. Kemudian dek nasiaga etana engkasi tolai pole
mangolori panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri lokai melau amala barak kuaga weddingi ipataraka dalle nari puangi betuanna lokai mapangolowangi akasia singenna tujuanna elo itarima baraka elo illolongang amala ia weddinge na amalakeun barak kuaga ipendre-endre idalle nari puangi faqala lahul Hasanul Basri gangkanna makada si panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri istaghfirillah istighfar korifong Allah Ta'ala wa qala lahu akhar kemudian dek nasiaga etana engkasi tolaing pole mangolori panguluta Al-Hasan Al-Basri nainapa makada ud'ullaha ayyarzukani waladan tello doang nga rifong Allah Ta'ala barak kuaga nawerenga wija puange. Jadi makada ya orang ketiga doakan aku agar Allah memberikan saya keturunan nawerenga wija pong Allah Ta'ala. Faqala lahu tapa makada si panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri istaghfirillah istighfar korifong Allah Ta'ala. Jadi engka telu tahu lokka mangolori andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri satu nak darekeyangi mengenai amit tanganna dek naturu bosie. Yang kedua lokke mangolori panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri nak darekeyangi akasia singenna. Yang ketiga engka tahu lokka mangolori panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri nak darekeyangi nasabak dek pagaga wijanna. Neke ternyata si rupa mi pappe balinna andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri ia naritu istaghfirillah istighfarki rifong Allah Ta'ala. Ternyata dek nasiaga etana engka sahabatna andre guruta Al-Hasan Al-Basri makutana maka demagiro nasi rupa mi pappe balita na telu tau pole. Kenapa jawabannya istighfar terus? Gangkana maka de panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri ma qultu syai'an min indi. Ia ro urang pewe tania adaku. Maka de panguluta al-Imam Al-Hasan Al-Basri ma qultu syai'an min indi. Ia ro urang pewe tania adaku betuana tania iya napole ia ro kadai. Nekia fa kullu dzalika mustafadan min qaulillahi ta'ala. Nekia iya ro urang pewe pole mana ngiri ayat na fong Allah Ta'ala. Iya naro surah Nuh ayat 10, 11, 12. Maraga ya ro iya ro surah Nuh ayat 10, 11, 12. Narampeangi fong Allah Ta'ala mengenai pengakuanna Nabi Nuh alaihi salam rifuang Allah Ta'ala. Makadai Nabi Nuh alaihi salam diabadikan dalam Al-Quran. Makadai Nabi Nuh fakultu nama jepunna pura upaletu kemana ni romanang ummakku puang. Pura ni ubiritai yang ummakku rima kedanna istaghfiru rabbakum illau adam pelalo koripuamu tu menang betuanna tarolalo mega istighfar murifong Allah Ta'ala aga sabakna innahu kana ghaffara nasabak majepunna fong Allah Ta'ala ghaffara marajaat dampeng lauriatanna. Yang kedua, yursilis samaa alaikum midrara. Nania fong Allah Ta'ala paturunga kotu menang poleri langie bosi maraja nama ega ero riasa midrara bosi maraja nama ega wa yumdidakum bi amwali wa banin
nan nia fongallahu ta'ala na werekko tumenna matti waram param maega nan nia wija maega wa yaj'al lakum jannatin nan nia fongallahu ta'ala na werekko tu matti dar malowan nan nia makesi wa yaj'al lakum anhara nan nia na werekko matti fongallahu subhanahu wa ta'ala salo nama kesing uena ya rumah soloe makadai penjelasan na andre guruta rilalenna iya kita ritiwie makukwange engka kita ritiwi judulna mawakif wa ibar nakarang salah sedie topan rita maraja yang ada di Mesir sekarang asenna Syekh Muhammad Al-Imam Daud. Beliau masih hidup dan ada di Mesir. Beliau seorang ahli bahasa Arab. Ia naro pura puadangi di Masire ketika kuliah pertama narampeangangi makeda ikra jayidan tafham jayidan bacai si bawa madeceng barak kuaga mupahangi si bawa madeceng salah sedi pasenna andre guruta yang muki engi ya kitae maka de ikra jayidan tafham jayidan bacai si bawa madeceng barak kuaga mupahangi si bawa madeceng aga betuanna samanna elo imakeda andre guruta dua tu sabakna nama lo mola dek tawe mapasalah dua tu sabakna nama lo mola dek tawe mapasalah aga yaro nareko de nama kura bacana nulle tu kapang sale bacana jadi akede guruta dua mitu sabak nama galak mapasalah tawe narekode nama kura bacana nulle tu kapas sale bacana gangkana makeda ikra jayidan baca si bawa madeceng tafham jayidan barak kuaga mupahangi si bawa madeceng sewa wetu iaro andre guruta ternyata nasabak naitaki wetu tak napa kuliah malewe ki makutana asala engkai tamak mapakulero andre guruta tuliwaka limaku makutana ternyata aku asanna fongallahu ta'ala nasabak naitaki malewe makutana makuro sewa wetu noli kak makdepe yaro guruta nainapa na hadiyaika dua telu kitana salah sedi ia nahi kitana mawakif wa ibar dan beliau yang langsung menulis kitab ini narampai andre guruta mengenai penjelasanna ia rodenre ayae surah Nuh ayat 10, 11, 12 makadai rilalenna surah Nuh ayat 10, 11 dan 12 dan sesuai kisana ia rodenre andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri Nabi ritayangi fongallahu ta'ala mengenai alek birenna istighfar mengenai alek birenna istighfar pertama aga ia ro alek birenna istighfar maka dari Nabi Nuh istaghfiru rabbakum beristighfarlah kepada Tuhanmu betuanna elowa dampeki rifongallahu ta'ala nasaba innahu kana ghaffara nasaba fongallahu ta'ala puam marajaat dampeng lori sininna atanna aga betuanna ya ro maka de andre guruta iya naro ayat na fongallahu ta'ala majelo maka da salah sedi barakah na istighfar mancaji sabai nak dampengi wi dosa tak fongallahu subhanahu wa ta'ala gangkana rilalenna iya kita ritiwi judulna tangkihul qalil hafiz
fi syarhilu babil hadis narampeangangi andre guruta salah sedi hak desena nabita maka dai nabita likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana wadawa uzzunubi alistighfaru sementara pak burana dosai ia naritu istighfar upakulingi likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana wadawa uzzunubi alistighfar sementara pak burana dosai ia naritu istighfar aga betuana yaro mak berei isyarat maka da ternyata ia ro dosai nak kelebaraki nabita ie bara ilasa nah sebab maka de nabita sininna lasai engkamana pak burana nah pak burana dosai istighfar akatana yaro berarti ia ro dosai ie barai lasa rilan roaleta gangkana rihat de selenge maka dai nabi sallallahu alaihi wasallam manistaghfara ba'da zunubi nigi tau istighfar rimun ripurana mebu dosa melawat dampengi ripong Allah taala ghafarallahu lahu majapuriya dampengi wiritu dosana rifuang Allah subhanahu wa ta'ala berarti ia nahe pertama merupakan alat birna istighfar mancaji sabai nak dampengi widosata fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, nasabak kebetulangi wani Jumai narampai andre guruta rilalenna iya kita ritiwi jadi ye wani telu kita utiwi telu kita utiwi sitongenna wad dilade makje wad dilade ma iya romeloi urampe woki iku kertasa apa kertasa na utiwi tetapi pura ki mapangaji kupekai na puadangi jamaah maka da si salameto sedih sumangat na sedih ustaz na reko kita takateni daripada kertas mi bawa silampa ternyata maka da lebih hakingi sedih na reko kita takateni egangkan na sengaja telu kita utiwi ya roma ke betua maka da iya he irampewe insyaallah engkamana dasarna narampai andre guruta al-Imamun Nawawi dilalangiah kitana kita al-Azkar narampai andre guruta salah sedi hak desena nabita pau pole ri sahabatna nabita sallallahu alaihi wasallam riasenge pangulutta Anas radhiyallahu anhu maka dai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dai nabita man qala nigi tau bacai sabihata yaumil jumu'ah riwattu subunna as-sona jumae berarti matu kusubui nigi bacai sabihata yaumil jumu'ah riwattu subunna as-sona jumae qabla salatil ghadati riolo tennapa silen rennapa sempajas subuh berarti riolo de napa tas sempajas subuh engkatopan ritata tafsirei maka dai akatana yaro adanna nabita neloreng iri baca rimun ripurata mas sempajas sunnah iolona subuh sebelum ikama jadi purata mas sempajas sunnah duan raka iolona subuh ri as-sona jumae
sebelum melaksanakan salat subuh dan setelah selesai salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ibacai. Maka dia Nabi tani gini kita bacai. Aga ya roh astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya kira ya palak mana moya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betuana astaghfirullah melawat dan pengakrifan Allah Ta'ala alladzi la ilaha illa huwa de gaga puan rilenai alena al hayyul qayyum alena tuwa mannanungan nan niamatro isini nari pancajinna wa atubu ilaihi nan niya toba ka tongan rialena salasa marrat nabacai we katallu makuling maka de nabita ghafarallahu zunubahu majepuria dan pengiwiritu sinin na dosa narifong Allah Ta'ala walau kanat mithla zabadil bahri namuni iya rodosana singe gabusana tasie barakana istighfar upakulingi matu kusubui selesai salat sunnah 2 rakaat sebelum ipasilena resem paja subuta nelorengi nabi tamamala kengi tungke juma minimal wekatellu makuling sebelum salat subuh. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wekatellu makuling mancaji sabai nak dan pengiwi dosata fong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua barakatna istighfar menurut surah Nuh ayat 11 di samping ia istighfar mancaji saba ina dan pengidosata fong Allah Ta'ala yang kedua yursilis samaa alaikum midrara barakatna istighfar fong Allah Ta'ala napa turunga kotumenna poleri langi bosi maraja. Apa artinya? Ternyata dengan istighfar itu bisa menjadi sebab Allah akan menurunkan hujannya dari langit. Eta para jaika dampe. Sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, 3, 4 atau 5 tahun yang lalu, engka tunang kasewa wetu mai talak dek nang kana turu bosi. Gangkana engka edaran agar dilaksanakan salat istisqa, salat minta hujan. Nulle kapal letu toku segeri ro edarangero salat istisqa untuk minta hujan. Gangkana mangoloka di guruta maka daka engkawita edaran ponge boleh ditoma parentata agar dilaksanakan salat istisqa, salat minta hujan. Maraga rotangat na guruta gangkana mapebali andre guruta makeda sebelum ijama ia rosempajang istisqae marellau bosie maka yang terlebih dahulu harus dilakukan toba siwanuaki de najaji salat istisqae nareko de tatoba ya. Walhasil engkana nek bu guruta tuntunan salat istisqa salat minta hujan, tapi sebelum narampe rolau-laona sempajang marellau bosie istighfar elek biriolo na bicara guruta. Pertanyaan magirona istighfar. Ternyata pura kejadian riwatunna pangulutta Umar bin Khattab. Riwatunna pangulutta Umar bin Khattab mai tatode nang kana turu bosie. Gangkana dek najaji tanat tanenge lokai mangolo Pak Banuai ripanguluta Umar bin Khattab waktu itu beliau sebagai khalifah lokai mangolo barak kuaga memohon kepada Allah agar diturunkan hujan betuana marelawi supaya diselenggarakan salat istisqa. Walhasil makbere ni pengumuman panguluta Umar
makada napa tentu ni watunna ibarat misalna makada matu bajak kuelei lokamanangi mak depunga kulapangange untuk marelau bosi. Singkat cerita takapomana ni Pak Banuai engkamana ni hadir Pak Banuai ritana lapange tujuanna ya ro Pak Banuai elo imas sempajang salat istisqa mas sempajang marelau bosi nekia ternyata panguluta Umar dek najamai salat istisqa nekia ia ro najamai nerai Pak Banuai memperbanyak istighfar. Jadi dek najamai ro salat istisqa nekia yang dilakukan oleh Sayyidina Umar memperbanyak istighfar. Akwasanna fongallahu ta'ala matengangi malew nabace ro astaghfirullah istighfar siwanua tawe. Akwasanna fongallahu ta'ala tappana paturungi fongallahu ta'ala bosie. Walhasil engka sahaba mak depe ri panguluta Umar makada magiro na dek muelau bosi magi na istighfar mi makada rastapa sahaba magi na dek muelau bosi magi na istighfar mi mubaca akatana ya Pak Banuai nelorengi makada panguluta Umar puat tapaturungi bosita. Tapi ternyata dia nak kada panguluta Umar tapaturungi bosita. Tapi nere masyarakat pakuli-kulingi astagfirullah tak dampeng ngak puang. Akwasanna pong Allah Ta'ala malewat na baca ro istighfar na paturu bosi. Gangkana makade panguluta Umar sito ngenna. Ia na rodenre istighfar ta parellau bosita rifongallahu Ta'ala. Nasabak ia jancinna fongallahu Ta'ala yursilis samaa alaikum midrara. Fongallahu Ta'ala paturungi polir langi bosi maraja lokari komana tumana. Yang kedua, yang ketiga, barakakna istighfar mancaji wisaba nawerengi dalle maega nannia waram param maega fongallahu Ta'ala. Tege mono dasarna ayat 12 surah Nuh wa yumdidukum bi amwalin pongala Ta'ala mawerekko tumati waram param maega gangkana makkedai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam kathratul istighfari tajlibur rizqa barakakna istighfar nareko engkamu kita remega istighfar ta tajlibur rizqa waddingi mancaji saba nabukka idalle ta fongallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kutoni romak jelok rimak kedana dalam upaya mencari rezeki sapa dalle tania karesota bawa perlu ritaro maega tania usaha bawang itaro batoa. Tapi lebih daripada itu pendekatan diri kepada Allah perlu dimaksimalkan. Upakulingi untuk lolongi dalle polerifong Allah Ta'ala di samping kita berusaha dan berdoa yang tak kalah penting pendekatan diri kepada Allah salah satu di antaranya melalui istighfar. Aga sabakna nasaba engkah desetna Nabi sallallahu alaihi wasallam rampe. Makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda la yuhramu lahu rizqu bi zambi yusibu. Nama je punna se dia rupa tahu talawai dalekna gara-gara engka dosa purana jama. Maka dia Nabi ta innal abda la yuhramu lahu rizqu bi zambi yusibu. Nama je punna se dia rupa tahu talawai dalekna gara-gara engka ngenna dosa purana jama. Maka itu memberi isyarat barak kuaga na timpa idalek tak puange bukan hanya memperbanyak doa, bukan hanya memaksimalkan usaha, tapi lebih daripada itu perlu igatiri tobat tak itaro mega istighfar tak jangan sampai engka dosa lawai apolengen nadale taparajeka dampen
engka se dicurita, tapi bisa jadi curita tongem ya he. Tapi mudah-mudahan weddin riala hikmana. Konon engka tahu loka macukuru rise dia tukang cukur. Matengangi icukuru tappa makedai yaro tukang cukur de umatepe makeda engka puang. Makeda yaro tukang cukur de umatepe makeda engka puang. Makeda tori cukuru magina dek matepe. Makeda tukang cukur benenge engka puang. Dek nagaga tahu menderita. Nasabah jancinna puangi memberikan kebahagiaan. Ternyata maega tahu menderita, maega tahu man rasa-rasa. Padahal benenge engka puang semua sudah bahagia. Gangkana iya hedendre tahu ricukuru elo imappe bali. Neki ana pikiriki makedana mummeteka dek tona gaga gunana. Gangkana napile mammekoe. Ekutone romak jelok makeda terkadang memang lebih itu mammekoe nama bicarai. Walhasil selesai icukuru materuk masuk poleri onrong acukuru kenge. Neki anape masuk tapana tuju mata muniha. Tapa engka tau naita teton riwirin tatanai malampe gemena. Tapa engka tau gondrong teton riwirin tatanai na tujuh mata. Walhasil naoli iya roto gondronge tama ri onrong acukuru kenge. Sisenna tama na puadangi ya rotukan cukur makedai de umatepe makeda engka tukan cukur rilino. Masih elet tukang cukur maka dah magi de matepe na ya cukur ko. Maka de lapo tau benenge engka tukang cukur rilino de nagaga tau gondrong isaliun. Maka de benenge engka tukang cukur rilino de nagaga tau gondrong isaliun. Tapa maka de yoro tukang cukur magi na gondrong yaro. Nasabah de nengkana ngolo rialeku melau icukuru gemena. Tapa makeda nerola potau iya na robutin na makeda engka puang. Magina engka mupa tau man rasa-rasa. Masih ada orang menderita karena dia jarang menghadap Allah untuk mencari kebahagiaan. Ya nah hedendre. Maka di samping doa, di samping usaha yang tak kalah penting paralui kathratul istighfar. Itare mega istighfarta nasabak de gagal lawai apolengenna daleta sangadinna dosa. Maka de nabita innal abda la yuhramu lahu rizqu bi zambi yusibu. Talawai dalekna se dia rupa tahu gara-gara engkangenna dosa purana jam. Kemudian selanjutnya yang keempat, barakatna istighfar menurut surah Nuh ayat 12 ia naritu barakatna istighfar weddingi mancaji saba nawerengi wija puang Allah taala. Weddingi mancaji saba nawerengi wija puang Allah taala. Maka de puang Allah taala wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Alena tu fong Allah Ta'ala mawerek waram param maiga nenia wija. Sehingga itu memberi isyarat salah sedi amala yang perlu dilakukan oleh orang yang berkeluarga. Nah dek pagaga wija riwerengi ripuange. Salah satu caranya adalah perlu memperbanyak istighfar ripuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nekia ia ropak doa ngeta ia ro istighfarta ie bara i proposal. Yang ro proposal tak mangolo ripuange mengenai pencairanna hakna fong Allah taala. Nasaba engka memet tahu epak rupanna tolinoi.
Maka de fongallahu taala ri dalamna akorange tau tuoi ri lebok na tanai patan rupa. Engka tahu iwere wija orwane betuana asal mamana si orwane mamana si orwane. Tapi engka to tahu makun rai asal mimana makun rai si tuli makun rai munah anak. Yang ketiga engka tahu mamana orwane makun rai betuana engka anak na makun rai engka to anak na orwane. Yang keempat engka tahu tengorwane temakun rai. Kia salah satu upaya barakuaga na werengi wija fongallahu taala adalah di antaranya memperbanyak istighfar. Dan yang kelima barakakna istighfar na pasalewangan ngiwanuai fongallahu taala. Tege mon rebutin na pasalewangan ngiwanuai fongallahu taala ia naro lanjutanna ayat 12. Wa yaj'al lakum jannatin nawereko tumenna fongallahu taala dar betuana kebun yang banyak buahnya maka siwaselekna. Wa yaj'al lakum anhara nawerengi fongallahu taala salok macinnong uwena ya rumah soloe. Pertanyaan aga betuana yahe ketika kebun-kebun ini sudah berbuah dengan baik, sungai mengalir airnya dengan jernih, itu berarti maka singi lingkungannya. Sehingga itu memberi isyarat salah di barakat na istighfar weddingi mancaji saba na pasalewangan ngiwanuata fongallahu subhanahu wa ta'ala. Samanna iya na perlu ritaru mega istighfar rilalum masiji perlu ki istighfar. Risaliwum masiji perlu toki istighfar. Nasabak taparajaika dampeng sempaki seding atak kini-kinikeun nenia naompori aka taureng wetunna 17 Agustus labe gara-gara kampota sempai viral gara-gara engkangenna senam riolona masiji di Indonesia mita jama-jamang sehingga taparajaika dampeng samanna perlu ki istighfar siwanwa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir narampai Andre Guruta rima kedana mengenai ia rodenre ayatna fongallahu ta'ala surah Nuh ayat 10, 11, 12. Maka de Andre Guruta innal istighala bi ta'atillahi nama jepunna engka ngeta tulima turu rifongallahu ta'ala menyibukkan diri untuk taat kepada Allah sababun weddingi mancaji saba sababun weddingi mancaji saba yujibu ziyadatal baraka wan nama wan fitahi abwabul khairat. Maka dan Guruta engka ngetak menyibukkan diri pada ketaatan kepada Allah weddingi mancaji saba napata tambai barakatna fongallahu ta'ala nanyana timpai babanna decenge lokari kemana. Sehingga dengan demikian kuni hemat jello perluta selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memaksimalkan ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah, taparajaika dampeng elok kak tutui iahe pengajiata nasaba salah sedi pasenna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya bahwa nelorengi Nabi tatar mega istighfarta. Ia turia senge istighfar mega rupa-rupana. Astagfirullah istighfar mutoh. Astagfirullah wa atubu ilai istighfar mutoh.
astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar muto mega lapalenna yaro istighfar tapi mompo ipakutana tegaena ro istighfar kami nam malebi. Ternyata narampai Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dai Nabi ta sayyidul istighfar, pangulunna istighfar berarti kurma jello maka da iya naik istighfar kami nama lebih. Sayyidul istighfar, pangulunna istighfar maka dai Nabi ta iza qala dzalika, nareko engka tahu bacai iya ro pangulunna istighfar hina yumsi ri arawenge ri wetu arawenge non roi bacai famata min lailatihi, na ternyata matai ri wennie dakhalal jannah, ijami ngitama suruga. Au kana min ahlil jannah, ya rega ijami ngitoli suruga. Ibaca ri arawenge rasaidul istighfar, namate ki ri wennie jaminan masuk surga. Wa idza qala dzalika hina yusbih, yan namuana reko ele ina baca, dia baca di waktu pagi, famata min yaumihi, na ternyata mate ri lalenna ya ro'asoe majpu dakhalal jannah, ijami ngitama suruga, au kana min ahlil jannah, ya rega ijami ngitoli suruga. Berarti ia nahi sayyidul istighfar. Sebelum irampe ro sayyidul istighfar mompok pakutana magiro nabita na ele arawe minarampe ele arawe, maka de andre guruta sengaja ele narampe nabita nasaba yang ngolewi esoe, sengaja arawe narampe nabita nasaba yang ngolewi nie, nasaba ia tu jadwalna amatenge dua mi, jadwalna amatenge dua mi deneng kana lepok pole ri dua tega yaro aku tania eso wenni jadi rekon ka makutana makada wisen ni ga jadwalna amatengamu wadingi bali makada wisen de na lepok pole ri dua jadwalna amatenge kutania eso wenni gangkana makade nabita parli baca ya kuele inania araweng. Pertanyaan agana ya Rasulul istighfar malampe-lampe mi. Tapi nareko ya apalah ni insyaallah cinampo mi baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Betuana Allahumma anta rabbi puang idik na tu puaku la ilaha illa anta de gaga puang rilenai ikomi khalaqtani idik na tu pancaji ka puang wa ana abduka iya na atamu wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu nanya engka ka rilalenna asijancingan ngerialemu mastata'tu sesuai apa lengaku untuk padupai. A'udzu bika min syarri ma sana'tu millau alindrunga ka ridi puang boleh risininna atunanganna anu ujamai abu ulaka bi ni'matika alayya uang ngakui sininna papenya memulau rialeku wa abu ubi dzambi nanya uang ngakui sininna dosaku faghfirli tak dan pengelalo ka puang fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasaba de gaga mak dan pengingi dosai sangadinna ikomi iya nahe sayyidul istighfar ne kita parajeka dan penasabat de nasempa woki den riahe tapi malemma ma iruntu di seseta idi de panaria pala yaro nareko macam muki mak buka internet malemma ma yaro tacata ni ku internet sayyidul istighfar insyaallah materu mompok matu yaro sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekira makuniro pengajian tari lalenna kesempatan malebi ewe mamuare napak barakat ki fongallahu subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.